Zonet Zing Daifim clear to te Civic ule. Sairang pui kania when he may ni riat sang ni somni paruk zirtop ni ane. Mizoram le nam omchung arimoy kovela mingdai to lo tur. Vivanal ruati zo oilel te in satuan ram min pansan na champa voisom paruk na kanot leng le ta a. Vivanal ruati hikum sang ni som me ni sari zandar sari le minute somli panga khan cancer wangin a borala. Tlaiwar puyani nu in atuk me ni riat. Voi na nga khan ro pui le urson takin voi liamane. Tina upi van lupui mizoten All India Radio top grade artist kan ne chun chuan kum sang ni somni pali march ni somthum khan kum somsari pasari mini in chatuan ram min pansan vele to bok ane. Voin program kan chat te hetiangin Chief Minister Pulal do Omachwan voin hian 2nd Battalion MAP ground le Sitwam loya mual lungleya NCC Festem parasailing camp amhan puidona Tlailama Civil Hospital lungle le Health ATM Letlang Pui High School le Cosmic Classroom le munpoi mo dangte atlo anga zan in lungleya riakin naktuk zinga lungle Municipal Council office atlo anga tukchuan ekama lungle achwasan le ang kumsang ni paruk sang ni somni pariat chung atana MJA General Headquarters Executive Committee tetsu IPR PNS Minister Pubila Chanjawatsuan voin chonu dar ni hianama office chamber athingpuya in puyang MNF party chon voin chomadar som pakhathian mizo namruna chungin common nedona advisor Pusila Tonvelan Kaishwain advisor Upalal Dula Sailoin Hunser amanga Vice President Vanalzoma XMP into Soyang MPCC chon voin chomadar som pakhathian Golden Hall Congress Bhavana Friday political session nein Tunnaya AMC Councillor Tana Tlantlin, Dr. Lemal Soma Ngaka, MPCC Treasurer, Lompui na hunan Mangdona, Incomi MPCC Secretary Puis Lorino Manakay Shwayanga, MPCC President Pula Tanzaran, AMC Corporator Tlantlin Lompui na Certificate Lananga, MPMCC le MPYCC Tentilpek and Lanbukang, MPCC Treasurer, Dr. Lemal Soma Ngaka, AMC Corporator Tsuan, Tusayhun Mangdona name. Voin hian Aizawl Press Club press conference chumni omdona chundar sompania HPC ten anneanga chonhudar khata Mizoram Independent Private School Association ten anneyang Tlomngai Paul Foundation for Drug Free Mizoram chuan and patron Dr. Lemal Somangaka AMC Corporator Atana Tlantlin chuwa in tlaidar thumle chanve hian kulikona achen na ina lompui na hun an mangdon ane chanchin tharngai thlatsun zomila Mizoram Police Tetsuan Beauty Queen Salon and Spa Rudrapur Uttarakhanda in Zorluitir Mizo Meitsia Patnitan FIR and Telu Bo Zuyin Hemuna in Zorluitir Mizo Meitsia Pangat an Chanswaka Heng Mizo Meitsia Te in Zorluitir Tu Te Zinga Tel Mizo Meitsia Patni Mantel an Nibog Nimina Mizoram Police in Tutswa and Siam Danin All Women Police Station Aizawl Chuan Tun Meinikat Sang ni somni parukan Mizo Meitsia Pakatne na Changin FIR and donga FIR exia danin amale achian nu te hian Beauty Queen Salon and Spa Rudrapur Uttarakhanda thlakhata cheng sing ni lo atho na turom ti sia in hemuna thok tur hian October sang ni somni panga khan an kala an kalman sen so po an tho na tur spa nei tu namdang mi in alo ti fel sakvek ane an na tho tum na mun an thlen chuan lo an mu the na tur chu mipat mei chiat na extra services an ti tel nge angai ti shil ania nikhata dortu mi pathuma changa pakwa zet nei luitir ania dortu tur an nei donin an du lo chung zu le ri lo chi shang pe in shai ri chin ani thu tarlan ane hetianga an me chiat na zor luitir an ni nu po hian an lo tur an tiam hi pek an ningai lova ele in le an kalna sensor rul na atan kat sakvek zel ni in thlakhata cheng zanga chaute mantur an pe chin ani an na ban san an tum hian an achor tu te hian phalovin antlan chwa thelo nan tala ingeta an kal nan hial ane amai ro chu April nili sang ni somni paruk Zing khan tala chu tu bole chenia chuchia in antlan chwak thei shama April ni sare sang ni somni paruka Aizawl lo thlengin FIR an thelo ta ane he report zulzo hian All Women Police Station a Immoral Traffic Prevention Act 1956 le BNS 2023 nwaya Thuboy zialu ane danina phut angin he thuboy chui turhian SDPO Aizawl South Churwatania chakzoka he case chuyani theinan special investigation team po
din nga la ne Mizo me chedang po he swaswal na le inbum na latang mek anla umti shatani awangin at sanchuak tur le thil swal ti tu te chunga dan anga action la kani the nan Mizoram Police Team le Women and Child Development Department noya thok tu te chuan me ni le sang ni somni Parukhan Rudrapur Udham Singh Nagar District Uttarakhand anpana me ni nga khan Rudrapur Police Ten Mizo me chiate thona mun beauty salon and spa hi lut chwa ania Mizo me chia panga chan chwa anne anjing a hyang kumtling lo pahni antel nge a Rudrapur Police Station a thoboi dang zialu ni in thil swal ti tu tele no chizor na in nam noi mi paruk man anne heng an mi man zinga hian abultum to le spa nei tu ni bok namdang le akopui Mizo me chia ba ka alai zon nuan tela hepoi khoi na twar tu Mizo me chia chan chwa tak te hi Child Welfare Committee Rudrapur kuta hlan ni to in engkol na le counseling pek me kan ne Mizoram Police and Women and Child Development Department Mizoram nen tangkopin heng me chia chan chwa te hi him taka Mizoram a shwai hon ni the nan ma alak mek baka dananga na taka poi khoi tu te shem an ni the nan the to pa chwa zel don ni in tarlan ane Aizawl Municipal Corporation in Thlanpui sang ni somni Baroka Corporator Thlanthar som pakwa te choni min khan BOC meeting hall MC office Thlanpui rin omna thu tiamti rin laglu ania Mayor le Deputy Mayor Thlangal ane Corporator thar te laglu na inkomi Municipal Commissioner Pu Joseph H Laram sang na kai shwaya Corporator thar te ming at chiar chwa zoa Aizawl District Magistrate Engineer Lashat Puyan Aizawl Municipal Corporator thar som pakwa te chu India dan pui lakarin omna thutiam oath of the allegiance to the Constitution of India laktirin alalutane Corporator telaklu anni nuwa hian the Mizoram Municipalities Procedures and Conduct of Business Rules 2007 Section 4 in a put angin Mayor le Deputy Mayor Thlangalania candidate dang anomlo awangin rules Section 4 sub number 5 tlotsanin Mayor atan ward number paruk na Corporator pu hlrim tluangale Ward number som parung na Corporator PR le lompui te chu Deputy Mayor tan tlingapuan ania Mayor le Deputy Mayor te hian thutiam an langal bok Mayor Thlanthar pu hlrim tluanga chuan Executive Corporator turmi pali pe Christina Rolwa pui Silo Ward number pariatna puwanle shwaya Ward number som pathumna puwanle faka Ward number pathumna le pukela rodinga Ward number som pariatna te arwatane Executive Corporator te po hian oath of secrecy an lang ve ngala nimina AMC Corporator te laklu inkom hi Chief Minister Pulal Duoma Speaker Pulal Biak Zama Minister Proke Sapdanga Pusilal Soivunga Dr. Vanla Thana Professor Lin Loma Pubilal Sanzawa Pulang Hinglova Marte Baka Rajya Sabha MP Puke Vanal Venale MLA Panip Pulal Swanthangale Puesh Ginzalalaten Antel Pui ane Governor General Vijay Kumar Singh Chuan Nimin Khan, Ministry of Tribal Affairs Nuaya Sak, Tribal Research Institute le, Ropiliani Tribal Freedom Fighters Museum Kelsi Kwa Sak Mek te Chutlo in Malagda na Enfia. Governor Chuan, Namzia Rang Nunpung le ti dante ngai luta, Von Himapoy mo takzat thu suyin, Tribal Research Institute le, Ropiliani Tribal Freedom Fighters Museum te chu, Changkai taka mantura siam achul thu suya, Kwalzin zirlai le zirbing mi te tanatlo manlani tura thil chaduang turin line department te acha tribal namziarang le mizo chanchin te omzanei taka pholan ani theinan hun bituk siama hon fel mangeya ani dan tur dik takani theinana theitop chwa turin acha boka angai mo le chulnia asia te shilin hunram chang ma sabera malak dan te enfia le atum thu asai anem Governor hi Planning and Program Implementation Secretary Pu David Lal Thantluanga Planning and Program Implementation Principal Advisor cum Additional Secretary Dr. Larin Sana PWD Chief Engineer Pu Robin Larin Oma Art and Culture Joint Secretary Pu TC Lal Kuma Horticulture Additional Director Pilusi Zai Thangpuile Official Dangten Andong Songa and Malak Dante and Shilfia Ane Nimin Zing Khanpar and Electricity Minister Pu Evroding Lianale, Lamwal Advisory Committee ho to ten Lamwala 33 kV gas insulated power substation da na tur munle. Lamwal chunga munpoi mo shang sak turte, parma mo dan turle, shui kaltir dan turte, an enfia.
Lamwala 33 kV gas insulated power substation cheng vaibel che somni pani point pathum paruk senga da tur hi Mizoram sarkar chan suma pe chhuak to a Lamwal chunga da tur mun poimo tak tak hengwana pa hall amphitheater PHE reservoir liter noi som pani dongba ka Aizol square te par mamo pek chhon na tur cheng vaibel che kwa point pani senga siam tur ro manani bok he 33 kV substation hian Aizol khapui chom tu 33 kV indoor substation 33 kV Maumwal substation 33 kV chonpui substation le 33 kV tlangnol substation te nasatakin at chok jang khai dona he substation hidin felani in huna chuan tam taklo om tu atana khopui chunga par sem chhuana konga mamo te apushu theidon anem he substation mangalam mol chunga par sang pek chhuana hi lenuaya phum tura ramanania gas insulated substation hi substation pa ngai angnilovin munamamo tlema amun otur meter somthum pali le somni paruk bial vel chau aniang PNE minister hian lamwal chunga par pek na tur line raman te en kwalin atlo kwal anem Power Minister hi PNE Commissioner Pikelerin Zwali ENC Pungur Sailova Sailo UDNPA Director Pujacob Lalompuya Lamwal Advisory Committee member te baka PNE Department Officer 10 Anjoy Om ane Nimin Khan Sampaya Danlova Laklo Foreign Secretary Shang Bom Noi Thum Sangkwa Zasari Som Pani Cheng Noi Zani Manhu Chu Ti Chhia Tane Nimina Sampaya Foreign Secretary Chhia Thini Kum Sangni Somni Panga July la January Sangni Somni Paruk in Cards Hunga Ramdanga Changa Danlova Laklo Dan Kenko Tutena An Manania Controller of Legal Metrology Thopegle District Magistrate Chatpuina in Legal Metrology Office Tual Champai Veng Sanga Ti Chhia Tane Champai Additional DC Pulalbiak Feletswan Heng Foreign Secretary hi Chia Choi Lovalaklo Anni Awangin Sumati Hek Ai Ma A Poizok Chu Shisel na Atana Achadlo Wangani Ti in Mezial Flavor Shang Neya Siam Te hi Chalai Te Tana It Lea Anzuk Chuan Swable Taksatana La Tak An Hib Lod Rengani Ti Shiata Adona Konga Theitop Chwa Achul Takzet Ti Ani Ti in Secret Man Khom Te hi Atitsia Ane Foreign Secretary Chiat Puala Inkom Toy Kai Shwai Tu Puvila Fakzwala Assistant Controller Legal Metrology Champai Chuan Legal Metrology Packaged Commodities Rules Le the Legal Metrology Act 2009 in Tuneina Pekangin Dan Bot Sia Laglo Foreign Secretary Chu Manchinan Ni Atia Dan Lova Laglo Secret Ten Sia Ansoy Lova Declaration Mumal Anelova Dan Noya Zort Swachin Secret Shal Natsenin Angonga Wangin Manchin Anni Atibok Po Felix Lerwat Sanga Inspector Legal Metrology Champai Chuan Report Apene Foreign Secret Tam Takti Chiana Hian Legal Metrology Department Thoktute Champai District Anti-Tobacco Squad Police Department Assam Rifles officials le INPR official te until ane Vina District Headquarters Shanga Khotsintur Google Weather Forecast in Tarlandanin Aizol alum Liberin Celsius degree somthum pakhat avo Liberin Celsius degree som pariat lunglei somthum pakhat le som pakwa siaha somni pakwa le som pariat longtlai somthum pakhat le som pakwa champhai somni pariat le som panga serchip somthum pakhat le som pasari kolasip somthum pathum le somni pakhat mamit somthum pani le somni pakhat saitwal somni pakwa le som pasari nathia somthum pakhat le som pariat khozo somni pakwa le som parukte ane Fagnahun toite manglokang. Famika soft and comfort Patsy ilaw na siya advetuem. He Patsy may siyatin tlatin harsad na ganto chin chok zang haidura uluk takadwana ni. Famika Patsy anemin man anwame mema ahi pulcha in lig asyam velaw may baka taklebol asyam velawani. Tin hadam takahmanani theinan Sai shang duangin nitin mildur asyam chwa ani. Famika Patsy law mangvela itil tin apya nga hadam na le injin tok na apenge yangse. Distributor in Mizoram, TS Enterprise.
so Pvt. Daifim Angel Baby Diaper kan fatita na do kasaw. Daifim Angel Baby Diaper he breathable ani baka cotton feel name thatak ani ba. Americana biscuits, absolute delight. Zonet Autoworks, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hiyan local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan law ko mu don senya. Service station zangklungtak Punsong Airport rota oma. Tata Genuine Spare Parts kan kol ngalboke. Zonet Autoworks, Tata Motors. Commercial Vehicles Business Unit. Inge Indian natin tumle hansay jat daw. Keju kalen huna ton engineer ro pui takka ni anga Indian pui kala sang. Keju kalen huna ton scientist ka ni anga chin chado do kala kucho kang mole. Chu tiang chu ka ni ve cha. I thai ve leo. Chu tiang me cha di chi ani ve lo. Ani swan politician ro pui takka ni dek don. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha thì hiền, căn thầy về nè. Mấy cha nào bằng chú ven him la, giữ tiền trả pero. Mấy cha thì hiền căn thầy về nè ngani. Beti Bachao, Beti Parang, Women and Child Development, Mizoram. Tuy về tôi cái là bố bên tao man khá mi à. Ni lo we kar masa kan man dei to kha lom higher deep freezer a kan da charenga. Ê, mà ní khá ní ní về cái đàn khá thi siết à chơi lâu mi. Higher a te chuan darkar somli paria chung deep freezer bi ka hianin chelovin chomya wang chareng thailom. Anh đi chung mà lệ. Ê, bạn chạy em tôi rồi anh đểกันchung có lệ park talk lệ. I higher company nan siam ni alo bom tôi rồi. Higher deep freezer hian kilti na changin vot apechwaka. Dio fresh amanawangin chopme rim chia ve ngai lo. Higher deep freezer hi ilo mang ve cheu don ya. Tukina Aizol Kopoi Tsunga Police Station tele Aizol Ponlam District Headquarters tina Police Station te kan bekim theya tang somni pali omin mitsia pani antel tang te chururu ka inoi man som pani narcotics case man paruk mi khoi ron wanga man pali cybercrime case man pakhatle crime and economic offenses case man pakhatte anniya tang zinga rugru ka inoi man te his azad ve za somnga anniya kambiak chin police station som pali le outpost pakhat zinga tangomlo na police station pariat a lungle police station a tang mi pa pangale mitsia pani an kola mi pazinga pakhat le mitse pakhat te hi narcotics case man remand ni in mi padang palile mitsia pakhat dang te hi rugruarin lelman anne lungle district jail atanga mi sompanga ten swathe nana court le khalem siam wangaman Jeremy lalthang tura kumsomni pangale athurwal puilal tlan lua jail ambulance driver te chuni min khan court ta thonni in lungle district jail la dalu annia police ten case an suidan kim chang shiat alanilo bongkon police station a tang parukan kola anzinga palite chu mi pakhat khoi ron wanga man annia an mi khoi ron hi hospital la en kol me kania tang dang pani te chu rugruk wanga man anne mami police station a rugruk wanga man tang pali annia saitwal police station a methamphetamine tam tham tak man sak mi pathum ten la kola wantu angin saitwal police station a an kol te hi Manipur le Assam mi zo na thlak te ni in anzinga pani te hi keji som ve man sak annia pakhat dang hi keji som ni pali man sak ane Aizol police station a tang pani an kola cybercrime PS case le CNEO PS case te anne CRC police station a rugruk wanga man pakhat an kola Champhai police station a methamphetamine man sak wanga jail tang mek pakhat
thu zofia le tura remand out chu an kol ane voin hi aizola mi malle sarkar lir the number pakwa le biala top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi di te tlan lo ni ani bok nimin tlaidar thuma changa tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty a emergency case kan somkwa panga anneya mithi pakhat nein emergency case tamber khosikle pumna ane hengzinga hian admit parukan oma hospital danga changa refer pasari omin admit ngai si khumomlo awanga hospital danga thon palian road traffic accident wanga liam nei panga zinga ru tliak pakhat a oma uise pathum manumbok emergency and labor room ani min Zing dar sari achanga tukindar sari inkar chungin naw piang parukan oma meicha pani le mi papalini in nei tur ve mek panga anumbok Synod Hospital Durtlang casualty a nimin tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somli pathuman neya admit som omin mithi nei lova emergency case number pumna ko chalo le khosik ani general a ke ward le lomna ward a ba khumra kan nei lova new cabin le pipui in ate cabin fullin kumparuk omna ICU full book lomna ward a naw piang soman oma meichia pasari le mi pa pathum ni in voin lama piang tura be sei pathum an ombok ani voin han Synod Hospital OPD a Dr. Lamal Somiralte ortho chudon lova Dr. Latsol reide tur pali anombok ani ZMC and Hospital Falcona nimin tlaidar thuma changa tukindar sari inkar chungin emergency case somli pakwan neya mithi pathuman neya naw piang palian ne bok emergency case number khosik stroke thin chalo thohale kal chalo ane Aizol khopui chunga private hospitals kambyak chinte zinga Ebenezer Medical Center naw piang pani anneya khuman full LRM Hospital naw piang pani anneya khuman fulla Aizol Hospital naw piang pani anneya cabin ICU le HDU fullin general ward kumra kanne BN Hospital naw piang pakhat anneya ICU kumrok pakhat nei na dangan full Nazareth Hospital Rampan North kuman fulla Adventist Hospital cabin le ICU fullin wardanga kumra kanne Trinity Hospital general le ICU fullin cabin lama kumra kanneya Alpha Hospital ICU fullin wardanga kumra kanne Greenwood Hospital Care Hospital City Hospital le Agape Multi Speciality Hospital ate wardina kumra kanne heti hian nimina changa tukindar sari thlenga aizol khopui chung damdo in shang le ZMCH Falcona mithi kansha the zat pali ania naw piang kansha the zat samni pasari ane hospital lian dewa emergency case number chu khosik pumna ko chalo le stroke ane State Law Dispatch Center changa thu kan don danin nimin lama kol phetha kan man tam lai ber nimin tlaida ru ka kan man zat megawatt za som pasari point pathum ania kan man tlem lai ber nimin Zing darli le minute som panga kan man zat megawatt somli pakwa point pani bialane kan man tam lai ber hian central private sector Vankal Solar Park achanga mu megawatt som point pali pakwa state sector Tenzal Solar Park siam chwa megawatt li point pakhat bial le Golbem Small Hydel Project siam chwa megawatt khat point pakhat te tela heng par siam chwa te hian siam chwa tam lai ber le siam chwa tlem lai ber chho cho orwalania phailama changin power supply kan mu cha a load shedding a omlo nisari thanga sangni somni paruk Zing dar kwale niriat thanga sangni somni paruk Zing dar ruk inkar chunga borkala samachanga LPG lo lut supply chain gate wiring ten report te vine kunga gas aizol cylinders za sari panne swak chunga Indian cylinders za thum somli panne zothan Indian cylinders za thum somli panne BMS Indian cylinders za thum somni pali MNB Indian cylinders za thum somni pali puya Indian khobung cylinders za thum somli panne LP Indian lungle cylinders za thum som thum paruk KL Indian Rex cylinders za thum som thum pali sangi Indian darlon cylinders za thum som ni pali lalni moi Indian iBox cylinders za thum som ni pali Fidelia Indian nathel cylinders za thum som ni pani te ane nisari thanga sang ni som ni paruk chunga wiring te oil depot changa load pek te le direct Guwahati changa load la nisari thanga sang ni som ni paruk chunga wiring te supply check gate in report te high speed diesel Zangena and Brothers Aizol Shangbana Aizol Mizofen Miniko Aizol Lasha Tiri Aizol KD Aizol Tirom Trip Kachel Tiroma Zampai
lal than zawa sai rang trip ni ve ve mizo fed vai reng te JKL vai reng te RM chimluang ATS scholarship ZRM scholarship zato na khamrang LTK Energy Center buichale Israel sai rang trauma selling LT Brothers K Fang Caroline K Fang Ngopa ZNS Sampai Phoebe Zokothar Mizo Fed Tenzol Johanna Patna Thial Mizo Fed Lungle Jedaz Lungle Ke Siang Linga Lungle Zoding Liana Lungle Punte Tlabung Bizet Sangao Jerama Siaha Marina Tsongte Mizo Fed Longtlai Evro Trauma Longtlai Lino Bungtlang South Bishang Oya and Sons Bungtlang South Dripkat Cho MS Petrol Mizo Fed Aizol Shangbana Aizol Mizo Fed Miniko Aizol Aizol by bus KD Aizol Dripkat Cho SPC Tuipang Tripni Tiroma Tsampai Selling Energy Point Tripni Veve RM Chim Luang Mizo Fed Scholarship ZRM Scholarship Mizo Fed Konpui LTK Energy Center Puichale Bilal Ne Maro Puichip LT Brothers K Fang Caroline K Fang LTM Kozol ZNS Sampai Phoebe Zokothar Roswala and Kap Valley Kobung Efatha Islungdar Kolni Serchib Mizo Fed Tenzol Mizo Fed Nathial Johanna Pat Nathial Mizo Fed Lungle Ke Siang Linga Lungle Zoding Liana Lungle Mizo Fed Longtlai Jerama Siaha Emmanuel Siaha Dripkacha Bokte Ane Nimin Sohnu Khan Standardized Assessment for Elementary Schools 2026 Report SCERT Buat sa ito School Education Secretary Pudevilal Tantluang at Swan na Pisa at Langzar. He saves report Langzar inkom he SCERT Director P. Caroline Zoram Tangin Kaishwayan saves Buat sa anit Chanle Atumte Asoya. Saves his School Education Minister Dr. Vanal Thanam Halak na poy mo takni in Mizoram Elementary School a classroom zirtir nale zirnati mason na Buat sa anit Tuasoy. Mizoram Tangiralte Joint Director in Saves report a pea Saves 2026 si Paul Ngale Paul Ria third term examatan Buat sa niya Subdivisional Education Somnia Assessment ni in middle schools sa sari somthum patuma Paul nga zirlai sang sari zariat samriat pakwale Paul Ria zirlai sang sari zani sompariat ten he exam hi anpe ane School Education Secretary Pudevilal Tantluang at Swan exam fail fight takakalpuyan ni nuwa report kim chang abua SCERT na Buat sa itsuloma mati tuwasuya he report at nga ala langchiang takchu Education Minister Academic lama angay na siya Mizoram ina ni hiyan zirna chale changkang ni turin zirlai ten KMP na manasa takin an son zela ni ti entir he assessment system hi achat ema wangin class tina ni te ni se tunalalamang very low private school te po hiyan anman ve thuai arin atibok Save si zirlai ten an zirlai ang pass le fashion na atane mo school malperformance te na ture mo adwan na nilova at tumbert sa zirlai te din hundik tak siya ta no pang ten zir chwa tura duan sa ing chen nye an tlenti le no pang te performance en tsunga mason zel dan tur siya na atana malak na ane Nimin Khan Sampai District Tsunga Ral Tlanten ne na chanpui na pek dan tur humanitarian assistance Tsungchang Soihovin District Administration le Tlomngai Polte DC Conference Hall kay Fang Tlang an Chukom. He chutkom hit Sampai DC Pu Mohammed Akip Tswan kay Shwayin Mizoram Myanmar Changarun Ral Tlantele at leng tu khotlang mi puit har sa zok te ta na himnale izon na siam saktura malak na Pathrise Project 2026 Tsungchang clear hawaniya Pathrise Project he Ral Tlantele an mani leng tu khotlang mi puite mamo shang pushuk na narwa man na lian le poi mo tak ane Pathrise Project noya thoktu te ne na changin Ral Tlanten an ron bel khotlang mi puite chomdol na tura ma an lo lak to na le palang na tur machop an la nei te ngai thak ania Myanmar changa ron Ral Tlante sha tur poi mo tak dan le dun zirtir te umbrella protection anti noya activities an lo nei to shang no pangte ven him na chungchang te zirtir na le poi mo shanga
mala kan tumdan te chip chiar taka ngai thla kania he project hian indo le boina awanga thilpoi tak tak tong rirulam liam tuar te nena rirudam na tura pui le thuron pekte naupang le mechia te him na tura mun him siam le leilen na laka ven him na thote ral tlan te tana le khapoi mo nei dan tur ko hmu'a andik na chanwo shi shat le sarkar le NGO atanga chanpuina andon theitnan apui te chu anna tho poimo tak zinga miania midang puina ringot lova mani ke andin theitnan le ezon ngel nget an nei theitnan ro man na po siamane Mizoram chunga ezon theitu angchi le thiam thir tangkai zirtirte ezon na bulan chan theitnan som fire chanpui le lo nei emoran vulna na thlai chi le rante athlona semna semin ma na china he thut khoma hian health department ayo akalte po in ral tlante tana dam doilama chom dolna an local pui to dante damlo an lo enkol to dan report an pe zoram en to pol le tlom ngai polte achangin man lak to dan report ngai thla ka ni bok ral tlante mitno te thalak chu mun tamzo ka ti zo vek to ani lain mun tlem te ral tlan tharte mitno te thalak hilal ti ani lo awanga arang the ang beram halak dan tur po meeting a hian an soi hong hal anem khatizong khatokin Zing Daifim kampuan theite ani